U životu ništa ne traje vječno, tako da je i ova jesenja sedmica mode sinoć došla do svoje završnice. Ako ste sinoć posjetili BKC, mogli ste uživati u sjaju dragog i poludragog kamenja, a ako niste, obradujte oči sada. Francuska kolekcija Paguer. Izjave od naših sagovornika uzimali smo iz prelijepog ambijenta kojim su ljudi iz hotela Termag pokušali predstaviti ugođaj i komfor ovog bisera Jahorine. Vi ste pratili sve revije koje se tiču Fashion Weeka? Da, došao sam na svaku, nisam jednu propustio i mogu reći da je dosta nekako napredovao od prošlog, inače dolazim svih 5 godina, šta ja znam, izlagao sam jednu godinu, tako da je već je i napredovao i vidim kako sam primijetio i dolaze manekeni iz Milana, što znači da je Amela napravila nešto sa ovim Fashion Weekom za 2005. godinu. Od ovih koje ste vidjeli, koja vam se najviše dopala? Pa meni nekako najslobodnija je bila revija Red Stara, a inače, šta ja znam, i Had isto, pokazao, nekako je privukao više nama, znači, ovdje koji smo s njim, znači, u tom nekom svijetu, mogli smo, znači, da uđemo svi zajedno, u njegove kreacije i tako smo osjetili, a on inače radio za širu populaciju, tako da ja mislim da je on učinio, on i Red Star da su nešto učinili za ovaj Fashion Week. Kako ste se dopali dragulj koji si večeras imao priliku da vidiš iz kolekcije? Da. Pa iz one perspektive koje sam ja gledao, bilo je malo daleko, mislim da su dobri, a čuo sam isto tako da je obezbeđenje bilo jako, što znači da je sigurno dobro i vrijedno, naravno. Jesi ti ovog puta bio samo model ili si bio i u organizaciji? Ma ja sam u zadnjoj Fashion Weeku u stvari niz, mislim zadnji sam u tom nekom timu organizacionom sa Amelom radam, a isto tako imam ulogu toga manekena. Mada mi to teško, kad sve to skupi i umor i ja sam siguran da se može odrazi to malo na posao kad izađem na tu scenu, ali borim se jer znam da stvarno vrijedi ovo. Njegovi modeli krase članice kraljevskog dvora. Pripadnice ljepšeg spola blistaju na prijemima u večernjim toaletama s njegovim natpisom, a mladi dizajneri pomoću njegove stipendije ostvaruju svoj san, da dožive barem tračak slave koju u zemlji tulipana uživa kralj tamošnje modne scene Frans Molnar.
kolekcija Franca Molnara? Kolekcija koju sam vidio bila izvanredna, da je zaista pokazuje da je on vrhunski modni kreator i ovo je bilo sve najviše što sam vidio, naravno. Želio bih samo ovo naglasiti da i kolekcije koje sam vidio mladih bosanskih modnih dizajnera, da su me isto tako oduševile. Odakle nam vi dolazite? Ja dolazim iz Kanade. Gledali ste ovogodišnji Fashion Week? Jesam. Sve? Sve. I kako vam se čini? Meni je super bilo, ja sam i prošle godine bila tu i svake godine bolje i bolje. Dolazite iz Kanade samo zbog Fashion Weeka? Ne, ja inače ovdje živim i radim, ali ja sam iz Kanade. Koja vam se revija najviše dopala? Meni je bilo super Adnan Hag, mislim. Ja, on je super, jer moja prijateljica je kupila od njega puno stvari i on je meni super. Drugo veče Fashion Weeka definitivno je bilo u znaku modne kuće Red Star. Simpatije publike probuđene su originalnošću u prezentaciji kolekcije, čije su modele nosile poznate ličnosti. Uzbudljivi momenti zabilježeni su fotoaparatom, stoga ste na zidovima BKC-a mogli zateći znak Red Star. Možete li napraviti komparaciju između bosansko-hercegovačke mode i inostrane mode? Ja ne bih pravila tu neku razliku jer svako ima svoj izraz. Naročito što ovaj Fashion Week sarajevski, on podržava uglavnom mlade kreatore. I ovdje je dosta niklo imena koji su dobili podršku baš iz ovog ambijenta sa ove piste. Jel? Tako da dosta je uznapredovalo mladih kreatora. Ja pratim godinama to, pošto sam se ja bavila tim poslom davno, tako da, evo recimo Hag, to je ovako zvučno ime, već poznato, koji je u stvari ponikao sa Fashion Weeka. Ne bih ga mogla umanjiti ni u kojem slučaju u odnosu na neke modne kreatore koji gostuju već godinama u Sarajevu. Tako da sigurno će vremenom još tako tih mladih kreatora da dobije svoje mjesto. A što se tiče naših poznatih kuća, modnih, isto tako ne bi se mogli nigdje zastidjeti. U vrijeme kada ste vi bili manekinka, kako je tada bilo? Možete li napraviti tu neku paralelu između tadašnjih manekinki i sadašnjih? Pa, to je, uglavnom se radilo iz svih centara, iz Beograda su bile manekenke, iz Zagreba, iz Ljubljane, iz Sarajeva vrlo malo, možda par, i tako i kad su bile modne revije, to se radilo tako na taj način što su imali učešće svi sa bivših prostora. I gostovalo se i u gradovima, kako u toj, kad kažemo bivšoj Jugoslaviji, tako i van granica. Na kraju večere gostima se obratila gospođa koja je svojim doprinosom učinila da Sarajevski Fashion Week bude baš ovakav kakav jeste. Svima je već poznato ime Amela Radan. Ali znam da smo se trudili da uživate u ovih 7 dana i znam da smo mi krivi što očekuje to uvijek mnogo, ali mi to uvijek ispunimo, dakle nikada ne izgledati nešto što smo toliko trudili ispuniti. I znam da ćete se strpljenjem očekivati april, da vam ponovo dovedemo tako neke ljude koji će osvježiti ovu sedmicu s kojom ćete se onako živjeti sigurno još naredne 2 i poželjeti ponovo da se ovako lijepo družimo. Svojim trudom i radom mladi ljudi su zaslužili da im budu odana priznanja. Stoga ni to nije propušteno na završnoj večeri Fashion Weeka. Priznanje za svoj rad dobila je Naida Kundurović, Džejla Glavović, modna kuća Red Star i drugi. Jedna od onih koja je počela davno sa mnom i koja večeras treba da završi ovo večer, njen je doprinos bio ogroman u razvoju bosansko-hercegovačke modne scene, Sarajevskog Fashion Weeka, prezentacije svega toga u svijetu. Zajedno smo dodirnuli sami vrh svijeta. I vjerujte da
da me slušala uvijek i kad je mislila da ne treba tako, vrlo često misli da ne treba. Čak i večeras nije znala šta, ali ipak uradila ono što sam ja od nje očekivala. Jer ovo večeras nije mogla ni u snu da sanje. Kad sam rekla ideš i sad ovo na ovo, ali je to uradila bez toga. Zahvaljujem Sandri Radašnje Kratvatu iz Vladina i Galudiju Sebe u izgradnju moje ličnosti i uspješnosti u Hvala. Hvala vam. U znak sjećanja na Sarajevo počast je pružena i Francu Molnaru. Zaista bilo ono famozno kako te gospođa Amela Rada najavila, ono je stvarno bilo iznenađenje ili... Bilo je zaista iznenađenje, kako za mene, tako vjerovatno i za Džejlu, koja je isto tako dobila nagradu. Ja sam saznala, bit ću iskrena, dan prije za tu nagradu i veće mi iznenađenje bilo to kako je me gospođa Amela predstavila. Mislim, znam da se dugo vremena znamo, 8 godina smo mi zajedno, međutim, način na koji ona opisala naš odnos i našu prošlost i naš dug put je zaista bio pun emocija, tako da sam ja još uvijek pod utiscima i baš nisam mogla snaći pravilne riječi u tom trenutku još uvijek za nju. Moram ti priznat, mi smo svi naježili dok te najavljivala i reci mi kakav je bio taj put do zvijezda? Pa kao što sam rekla, već 8 godina sam znači bila sa Amelom i sada sam, hvala Bogu, od 98. pa do sada dug put, trnovit put. Ja ne znam što da kažem, par puta sam se vraćala, pa sam opet vraćala se na scenu. Mislim da nimalo nije lako i dosta ljudi me to pita da li je to tvoj san bio. Ja kažem, to jeste bio moj san, međutim ja smatram da još uvijek nisam ostvarila dosta svojih želja koje sam htjela. U manekenstvu sam možda postigla svoj maksimum trenutno, međutim objašnjavam ljudima da ovo nije moje zauvijek povlačenje sa modnih stilista, tako da mislim nema trenutno veće satisfakcije u ovom trenutku za mene do ove nagrade u cijelom mom životu. Ok, šta dalje? Šta dalje? Pa ovako, kao što ljudi znaju, radim na MTV Adri, vodim MTV News. Super ti ide. Hvala na komplimentu. Ovih dana završavam diplomski, znači trebala diplomirati na Fakultetu političkih nauka u decembru, ako Bog da. Dalje ja puštam da sve ide svojim tokom, znači želim da i dalje ostanem na MTV-u, da napredujem na MTV-u, da budem čak i više posvećenja svoje zemlje. Dosta puta sam izjavljivala da želim da više moja Bosna i Hercegovina bude zastupljena nego što je do sada, tako da ću se više angažovati kreativne, autorski, producentski, možda i organizacijski, da se počne malo više dešavati MTV stvari u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju želim ti puno sreće i čestitam još jednom na dobijenoj nagradi. Hvala vam puno. Deputy Upravo Tonight's Program. Sad se lijepo idemo družiti oni koji su radili da bi vi uživali, a vama želim da živite s ovim utiscima bar neko vrijeme, da ne budete tužni, a mi